Ai, dam de. Ie. Ie, ben oa frappat taouarn eo. Oa ba gwe oa forcemat, pugur oa peskurion duzen a tout. Hag a getet a burno chis da vorlen. Pugur oa garvak oa ket oa wezoar don, hag getet a verien. Hag a zo war plas hag vez a grechis forcemat frappa chis. Ha oan det da burno chis. Hag hedam ben ve peurne chis, ve taouet frappa barkeno da vel, peus a vo peurne da tout, Hag ben, mantor zoan betronde, ket me ben oa digwe nous, oan wet un tamek, tamek meo mantor zon tien, me bon, ben oa digwe neur da vont diger, da vont da verien an da borbag, eh ben oa wet ba c'hourt, moson a zo oa citrouille. Hag gezel dozen hag nan lar d'ur patron. Bep 30 dozen? Ah, dozen lar patron zo hui o kazek. Hui o kazek? Me, hui rafe nan deo ar hui kazek? Oh, lar ur patron, beus fondare nan d'or, nan braz a tout. Ah, gant oa kontant braz ga hui gazek forcemat. Hag a oan wet. Me a zo frappat deus kerel da vont da verien zo frappat lan, quoi. Hag ge oa wet tro vinojen forcemat, hag digwed ar moment hag gant eus arpet bar boch adeg lan peun dramneg moson, quoi. Ha me gant zo kwet, hag i hui gazek zo e kwet, me gant zo wet bar lan, no, achete a zo a rat, hag forcemat, ima ket chom da zine, gizo e kuit, me gant eus gwell ni, hag gant ope. Ah, ers ma eubel, ar gant, ers ma eubel. Oet ur eubel. Me oa ket me rat. Voilà. Cousin de ma sat, hag gant ouiel lan a draou moson. Me se change, quoi. Hag istorioù ber mos. Aie, lan a draou moson. Na se change moson. Ba ma fen, quoi. Me change ben vezan bar park moson ta simolo doa un peu a oulo. Ah ben gant gonten ni brat rao gant moson, quoi. Ur pusklet istoriouel mos doa anno ar potse pe piou an dent neus kontet d'or an istoriouel anno an dent. Na ezo oa douz kervel favenek oa eon. Favenek, me gant zo maron. A bibandom o pusklet A pas, bibandom ar journal? Eo ket pal neus ket bar leur banak eo ket. Ya. Ste gant ni fe len un dozo gant, oa choute gant lare mantosen vefe moen kont un dozon, quoi. Mat, ba bibandom neus. Bibandom. Ale, bibandom. Dozo oa ba amzer vezek c'hartan komaz a zon, enfin komaz man se oa ar ler un dozon, me meus pugur a rok veze route no laun, veze ket bars a tout, hag Michelin ife forcemat doa digwed ar ler, hag dead sper daon da lakad bei route no. Chete yem e gwerzone oa daou don da ziskone a tout, hag oa da vurs. Hag duzen, oa nar blas un morar, quoi. Ha oa lak bibandom, quoi, pugur na ezen oa dousi boa pe la rok, bibandom. Se gant ni fe lak naon moson da mantor zun starget, ket ma pigis, mais en tout cas, gant oa di starget hag forcemat piou ni fese bet niche de taponan oa ket moen a galipatei ler oa ket moen, ste gant oa oe baner, quoi. Hag gant ni fe grer rout, hag deozez oa
labourer d'oar ben hag oa oet I bark da vinding hag ben oa digwe par park yon wel en dra meus un oa luiet bar gwe ah mais oa spontanet gos ne fait que yon oa wel louzen dan mais oui genom mi vrer jarag I zio charia oan ket tout à fait meus dram mais yon ne fait kem tel a on oa wet da wel ur person da lar d'ur person oui ket tra oa bai bark tusen mais da oa da on don hag da wel quoi hein. Ah bah ur person yon ne fait expliquer d'ur person mais oui ket mur attend hein. J'étais ah ben la région ni so fond da wel un dozen hag yon ne fait opeta d'ur pigis velar ur flabek pigis velar na ezen zo ni m'occupe de nilus a zegesen Un vicaire? pas ur vicaire Ah. yeah je change mi pigis velar Sacriste? yeah Sacriste. hag ur lardan puis se meta por zei hag zei a dour a ni zo fond a vegn un dour hag meus o fond a glas ma leur paterio da mantourzen ma oa dao di sos non oui un kem hein hag peche me lard tu diang a zegesen don ga beneger la région ti gaz ur fort benek hag un dramnek a vo gueul petra oa a ben oan ouet forcément ur prochen quoi hag oan digwe par part forcément daen oui e petra oan dourzen hein hag ur person yon lar fendan ve fen en daen mais ma ken daen ha mais ah ben mais meus fond a rol digato mais ma mousdet douz pers dou ben petra fotis petra ne son lar oa daou gor mais pe ban dom forcément oa bai tao a zekisan hag yon zele douzte mais yon fiche I ben oan ur banne gael oas te yon fiche I ben neer kont an dan oa tout ah mais lare ken itra non ah lare person mais ma mousdet douz person diaoul ah neuzen peche me mon arog hein jome kedazen hein mais ja me bi ban dom oa tao kontan chete ken jome tao da zel douzte ah bon eh ben lare person ni zo fon da zrar o dour da zrarin dour ar naon da wel dour benget da gevokel oh ben me bi ban dom oa ket glebe pukol non chete jome tao quoi gistao bon len tout ur paterio oa bar leur hag tao gistao jome tao kontan a zegesen ah le fin oan oa skuizh meus tra hein hag yon lar dian oazen ga ferrier mais piket tao un tank da wel tra laro ah ben ge oa wet forcément ah ma douye me bi ban dom ben oa wet hier kuit oa det mossen oa det un doar net oa ket nitra mi zaren nan oa steg yon oa kwed an doar mossen neur berning nitra quoi a oan chomet forcément mossen da zel doustan mais ouien ket petra oa meus tra ne achete yon lar ur person yon lar eh ben greden toul ba corner park a zegisen hag nis fond da interinañ hein hag lakat doar ar nañ hag klachet meng braz a zan da lakat c'hoazan doar mossen jamo a zegisen sur ah ben gao ferrier kos ni fen ket touch toustan ah ben ni fen kas non ban toul hag chete ben a chom bi ban dom ba corner park voilà Truc à hey. is Histoire du bandom? En histoire, c'est peut compter des bouépelles, puis juste.
Ah ben, attends. Pegout peut commencer. Ben, Peut commencer de gonta en histoire. pas la passe, da vlaso. Mais non, on fait des gars sont deux ba Saint-Joseph, mais ma daule no bedoper. A on fait là quand on même wa en croix en qui mais quel est nous deux. A que ben on dit que pas guerre, mais j'en jamais très me faire retard da laine as qui sont acheter. Mais c'est wa ba molen en histoire. Non. Bamen wa. Gion pio ne scrivon je n'a pas ben gion batte tout 12 beurs mais bien enquête et puis gion gon l'ar ma Ivan Gus n'en fait compte de ag Gus nono pas vam Gus un den de spécial bro ben de brus ma wa parce que Marie Garousse ouais, Ivan Gus, ben à la fin, fin 1800, 1000 pigis velar, 6 cannes drabenek, hein? Ah ben, me change la clé ma sakous la chien en gage ni fait quel auto ou à barvor à bormor ag ben je me ken tout pas créchonel la région ouais tu fais une tape de on a tant mais à modal rue peut se compter historiuel mais parce que me change mais arrêts qui on change de je à deux rimadello peut des historiuber cochinao peut remodel peut ou avec cornet vel mais obé bas sans malo aïe mais machin Louisette n'y fait chante n'y fait canne dans une Guy oui Guy frappe trao Louisette a gavida vugale vezi que gret trao e brezonne with la cananeo de l'ammat pe de dos pas dans me change mais non a ge très portrait de molen a tout cloire bewa che et triendut traviser l'arrêt var scorniu d'un tus pour mol ne se squarn d'un tu je me squarn d'un tu non ag mais me gred ma recloir pocho roche mais so pocho roche mais avec pocho roche pigawa roche oui ok peut manter noa tamek skrank peut bien ok mais oui, enquête paraît que veze la rendersen. Vous êtes quel arrêt de pechemis, tradiveis, madarer et daubis? Mais gars, on dans ce becled, mais pas mûr rendersen. A gistor en squarn d'un tu ou a pegur a quefou disanvel non? Quefou. Ah, manzo. Ouais, mais daou du ou ador quoi. Ya, mais wake même smo daga mod cloire a mod mod. Ah, non. Cloire ou a mod. Aïe, plate quoi. Ya, matreuse wa. Qu'est-ce qui gudel mais quoi. A modal des eke historiou vidobergois pousar belek pe ouza une autre personne. Mais J'en ai fait justement ma camia. Non. Un d'autri. Madoué Bendiget, les Antilles à vu galette, ne chez tambar à d'arédé, ne chez mentamek baralou de d'arrois ma font toutes. Et voilà.